Kading kebajur kala-kalang kami joka sengi baar, khatsan tarik risau, kabala penjot bat penjulor yang kidukan, bat kimar kimata, kiba syongdor, dan kilak tengkah. Superintendent of Police, Fire and Emergency Services, Bruno A. Sangma, urayat ho bahaduk khat lai tili kidukan kilasya bamdu hakading. Kibabun kidukan kemsyam ladon yang kitiar ban yada nakading, laong USP Sangma. Ayat hu bakate kading kala sedang ban kelang nakawe kedukan red shanty store, bat kajingjur jong kading kala penjulor ru ekiwe bat kidukan kibadon marjan. Katu kat ni kidukan kibala syak penjulor kilong, kadukan di Jan Sinha, kadukan di boarding jong UN Modok Hayauba, kadukan Shah Prodip Saha, kadukan di So Santosh Sa, kadukan di Dawai jong Amit Day, kadukan di Juti Nirupom Roy, kadukan di Pla Nantu Bat Mintu Sarkar, kadukan di Juti jong Arjun Prasad, kadukan di Kot jong Sanjay, kajakan di Tiket Bos Bat Kiwe-Kiwe. Ini nggak sih bara bang angin, bara bara bang, sekarang mau dong